bafowethu sithi asindlulisele wonke umuntu owumthandi wengoma nomlaleli wengoma mhla ka-23 November le ehostela kwaMashu ezikahle ehlile amabhubesi asobuka azobe ebiza ingoma lapho sobe skipha khona inkunzi lapho bafowethu obe sinayididilana kamnandi obexuthwe zonke inkunzi ezikhonekthi nokuhlwana uLundi ubuka inkandla Mandeni ishowe iMtuba maphumulo wonke umuntu bafowethu nje office kwasengomeni yobekwa lo langa sidayiphelele bonke abantu bafowethu kube khona wonke umuntu nje umava bezogadla zobe zikhona ozomthakashana othi ubullet othisha nje uhlwahlwa nobuka lokho beliphelele bafowethu siyacela wonke umuntu bafowethu othanda ingoma nofisa ukuzoyibuka abe khona umhla 23 bafowethu ingoma ebuqala ngo9 ekseni uzophela ngo6 o'clock ntambama uhlehlile nje obe khona ezowenza itadume ngayo ezamaholo njengenjwayelo bafowethu njengoba niwabona amabhubesi emva kwami afuna ungizwa kwamina bafowethu nama ngiphephile kwamina ngoba afuna ukuzwa zobe la manje umhlakahle sikuma kuye kodwa namhlanje umhlakabani namhlanje umhlakahle kodwa kuye man namhlanje umhlakabani magoso namhlanje umhlakahle kodwa namhlanje umhlakabani magoso namhlanje umhlakahle yemazobeni bayibizile ingoma lene mazobe la tethi ala tethi silosa tethile silosa tethi afunu shamen akulubono shameli yemazobeni bayibizile ingoma lene mazobe la tethi ala tethi silosa tethile silosa tethi afunu shamen akulubono shameli namhlanje la manqamu la manqamu Yokembone namhlanje la manqamu umkhonto ubomfika Hillandikeja mfana Landikeja la Hillandikeja mfana Landikeja la Hillandikeja mfana Landikeja la Hillandikeja mfana Landikeja la Konyane kanda Wenkonyane kanda Ani lo nothinta mabubesi Hey wenkonyane kanda Konyane kanda wenkonyane kanda Wenkonyane kanda Itubani lo Bani lo nothinta mabubesi Hey wenkonyane kanda Konyane kanda wenkonyane kanda Wenkonyane kanda Itubani lo Bani lo nothinta mabubesi Hey wenkonyane kanda Konyane kanda wenkonyane kanda Wenkonyane kanda Itubani lo Bani lo nothinta mabubesi Hey wenkonyane kanda Konyane kanda wenkonyane kanda Wenkonyane kanda Itubani lo Bani lo nothinta mabubesi wenkonyane kanda Konyane kanda wenkonyane kanda Wenkonyane kanda Itubani lo Bani lo nothinta mabubesi Uye wayimemeza wemcineni Namhlanje sidibene Yotelumakasa Yotelumakasa Uye wayimemeza wemcineni Namhlanje sidibene Yotelumakasa Yotelumakasa Uye wayimemeza umcineni Namhlanje sidibene Yotelumakasa Yotelumakasa Vume! Izwa! Vume! Izwa! Vume! Izwa! Umsemi! Hier! Umsaju! Hier! Umsemi! Hier! Umsaju! Hier! Nalubuwe! Hier! Usho umuntu ewu! Nalubuwe! Hier! Usho umuntu ewu! Weza
gijima bagijima fika sebekhathi weza gijima bagijima fika sebekhathi weza gijima bagijima fika sebekhathi bantu mabhubeza bandle umuntu anhle kahle ehlile bafowethu sibonga kakhulu ngiphethe wonke amabhusa kuyasetshenzwa namhlanje ngiphethe wonke amabhusa iCrempa iRed Bull ngiphethe yonke into bafowethu uyanibona siyasebenza namhlanje sizodla umuntu sizowojabulisa abantu embongolwane ngomeni nasemazobeni nje sizokhombisa abantu lethu senze eThekwini okuyona ehlanganisayo uyona futhi esifundisa inhlonipho nokuyiphatha kahle bafowethu sithi wonke umuntu okhona la akabe seduze mfethu ephakeliso ngendlela right sithi wonke insizwe ekhona sicela siziphathe kahle kakhulu lo shoyo kusokunasha abaqulu le phansi ethetsheni endaweni zasobuka le empangeni ongaphathi kweqembu yakhe sithi bafowethu namhlanje siyathembiswa abalandeli bonke bengoma bazolala bejabulile namhlanje nongekho uzozo nangendaba ukuthi uhlehlile wenzeni namhlanje ngibonge ithuba bafowethu akuphathelwana bafowethu noma ubani bafowethu sengathi nje live yakhona ivideo ethi engoma uzoyibona ukuthi kwenziwe njani bafowethu.